Ia, patalofa atu I lenei tula fiafi. Ia, I lenei asu tofi. Ia, I lunga o le tātou pokalama. Ia, mua ona avelevi inga ma le whaptai I le atua. I lona alofa mlona ngalei. I le ola ma le malosi o lo tātou mua pe I le aso ma le aso. Tai fo I le atua I lenei avanoa tā ua o tātou maua o tātou wheilua I lunga o tātou pokalama. Po ulunga po o te penga whailangi le nei fiafi. Ia o lo po kalama le nei o le Jesus is the Answer podcast. Ia pe o na masani ai ia stof te tasi. O tai le tua o no o avanoa tā ua o lo tātou maua pia I le aso ma le aso. A wai tari tonu ana le aile alofa o le tua ia se manu e tātou te le whape nei le nei tula I lunga o te penga whailangi. Ia au le mana lea ma le matautia lea o le atua. Lea ua mawhai ei o na tau mata mai ma tau wa aia mai. Ia I lunga o le tātou por kalama. Ia o le vi inga ma le whaptai na I le atua. Amen. Ia tari tonu fo I o lo manuia umo tau le alofa o le atua. Ia I le nei aso. Ia o le nei aso ia whaptai le atua ua mai mai fo ia pe au manga luenga safia ngai nei aso. Ia te tonu fo I o tātou ia ua manawa mai I ngā luenga. Ia I le nei aso tele fo I o nisi ia a mata I ngā luenga I le nei aso. Ia talo I le atua ia atasi atu pele atua ia te o tau I le nei aso I fe au manga luenga I le nei po. Ia a o I mātou nei ua manawa mai ngā luenga. Ia patai le atua I nei aso. I lona puipoinga I tātou whia ngai I mga luenga o nei aso. Whaptai le ola, whaptai le malosi. Amen. Ia, o le vi inga ngai le whaititia I le atua. Ona o mea sirisiri ua ia whaia mo oe mau. Ia, I le nei aso. Ia o lea, ia o a veri nei taimi, ia o te whaatalofa tuai por kalama. Ia I whioi o le tala lei. I sunga I whawhiangainga mo o tau whale tua. O lo whape nao lo o tau ngā lulua I ngā luenga le tua. Ia ma whaile le tiute whaife au. Le ngata I lea o le launga ina o le upu. O le tatalo mo o tangata. Le ngata I lea. Ia o lo o tau onsa I le ngā luenga. A waitari tonu le anganga o le ngā luenga o lo o tau whaia. Mo o tau tiute, mo o tau whaiva e le whaingofie. E tau te sanga I ta whainga tā mata ula wawale. Ia maise o ea o tangata le lei. Ia ai whaftai le atua. Ia o lo o tau maua le ola ma le nosi le ngata te leo le onsa. Whaftai la o tau nofo te talo mo I mātou ngata leo. Whaftai la o tau tuliwai le aso. Ina ia whape nā ona. Tele ni anganga ina ia manu Mālō mo le atua malana ngaluenga malana fe au. O lea ia whatalo whatoi por kalama o le Jesus is the answer I le neia fiafi. Ia te o tau mo o tau whale tua. Ia le ngata I lea ia whatalo whatu fo I au sinisino si o tātou atunu. O whea lava le mea o maimo mai ai I le neia fiafi. Ia whatalo whatu por kalama ia te o tau. Na ia ta mama tutua ma o tina ma tutua I le ne fiafi. Whaftai fo I la o tau tapua inga. I le aso ma le aso a o mātou alo whaiva atu. Ia I whi au mga luenga I le aso ma le aso. Tari tonu o lo tau tapua inga o lo manui ai whaiva o tama whanau I le aso ma le aso. Ia wale tau singa o tātou a inga I le ngata o tātou a inga. Ia whapea nuu e kālesia. Ia maise o tau. Amen. Talo I le atua ina ia maua pe o tau le malosi ma le ola. Ina ia whape nao na umi ai pea tau sanga I tātou te mafuta ai ma tātou fia whatasi ai. Ia a o lo o maua pea le manuia ma le malosi mai le atua o lea.
Whātalo whātua i por kalama o le Jesus is the answer i le nea fiafi mo o tau le nea fiafi. Se e mela i os whātalo whai le nea fiafi i wō a inga mai ma sani o le tātou por kalama o le Jesus is the answer le nea fiafi. Whātalo whātu le sofa manu Mālō Yesu ke wiso. Whaatai la o tau nofo talo mo le tātou por kalama. Le ngata i lea ia whaatai fo i la o tau soswani le tātou por kalama. I le share inga o le tātou por kalama i lunga o te penga whailangi. I le ngata i lea o lau platform. Le ngata i lea ia o le tātou YouTube channel. Whaatai la o tau subscribe. I lunga o le tātou YouTube channel o le Jesus is the Answer podcast. Ia le ngata fo i lea ia o lo like ma lau share. I lunga o lau platform. Whamanuia tele le atua i ate oe. Amen. Ele ia o le anganga i o le tātou pokalama. Ina ia whapena o na whaalau i tele atu tātou pokalama. Ina ia tele ni tangata mai moa mai ma whaalongolongo i le upo le atua. O nanga mani roto. Tele mawhulai le tele o ahoi. O tala inga i lunga o te penga whailangi. Tele fo i ala leo wha kewisiano i lunga o te penga whailangi. E whainga le vi i ai le atua. Whaafetai i le atua. Ona o le tele ia por kalama whaapea. E wholafola ina le upo le atua matala i aturi fina ngano le atua. Ina ia to o tele ni anganga e maua mai a wale Mālō le atua. Amen. O lea ia e whawhitai e fo i la. Ia o lo tau shea inga o le tātou por kalama o wai le tasi se por kalama whaakewisiano o lo o ilunga o te penga whailangi. O le anganga ia ina ia whapena ina tele ni anganga e maua mai. A le maua mai lisi por kalama a le maua atu tātou por kalama. Ia ele o se ngā luenga la ina ia whaia ina ia mita i le tangata. Au le ngā luenga ina ia whai ina ia vi ia i le atua. Mai loa ai ma wa ai le mana o le atua i te tonu o tātou por kalama. O wā o le por kalama le nei o le Jesus is the answer. Wa na o Yesu lava. E tali tonu e le por kalama nei. Ma ua pau fo ile nā o le suafa e wha e whainga le e tā lai lunga o te penga whailangi i lunga o le por kalama nei o le suafa o Yesu ke wiso. E le tala inga isa o e ka le sia e le ka linga di tonu le spanu Mālō o Yesu ke wiso. O le suafa le e te tau le tangata ke wisiano o na kongeki whaakasi ma Yesu ke wiso. Amen. E te tau ona tātou ke connect together or have a relationship with Jesus. O le anganga nā o por kalama nei ina ia whapena ona tele ni anganga e manu Mālō mai a wale Mālō o le atua. E le ngata i lea ia maua le manuia. Ia maua le ola i whaavavau. O nei foi por kalama e au ngā fo ia hau maro a inga. E mo ia lo te sau o te sosoani atu ia te oile upo le atua. Ma fola atu le anganga o le atua mo oe mau. Ina ia tātou manu Mālō mo le Mālō le atua. E au ngā fo ia tia. Amen. E au ngā e wha malosia e fo ilo uola wha le anganga. E malosia e wha malosia e fo ilo la relationship mo lo atua. Kusa o le upo le atua ma le tātou ngā luenga le whai. E benefit uma ia tātou. Pe a whai e moni o tātou alofa i le atua. A whai o loa nganga o lofia sau te whaalongolongo le upo le atua. Ona e te manao i e whawhangaro ola wha le nganga ina ia whapena ona. Ola pea Yesu ke wiso i te tonu o lo loto ma lo nganga ina ia e sao le ola e whawau. Vi ia le atua. Amen. Vi ia le atua. Awane i e sau runga o pokalama ona ua e iloa au. Amen. Te sau runga o pokalama e te sau e support au. No. I e sau runga o pokalama nei e te sau e support le upo le atua. Ma faa, ma share atu le upo le atua i le lalolangi i lunga o te penga whailangi. O le mea sili nao le tātou ngā mōrua. Nā mi, nā tiu, e leo pokalama au le suafa manu Mālō Yesu ke wiso.
ia tātou tā lai atu le swafa lea, ina ia tele ni tangata, e maua leo lai whaavau ma whaafowina o lātou wola whaaleanganga. Ma toi whanau fowina. O lea, ia whawhetai atu ai le nea fiafi o tātou wō ma inga, ia mai ua maua lea manua i tātou te mafuta i le nea fiafi. Ia vi ia le tua, wa umisia o kou, whawhetai le tua e ona le vai aso lente, pe ona fai atu vai aso lente sa iei senga ngefu lai titina iei lungo le tātou pokalama. Ia ona e whawhetai e le tua ona wanoa tāua. O loo maua pe le tātou pokalama, e nisi fo i au na e fia so soangi lungo le pokalama ma so soangi ina ia fola le upu. Ma tā lai le fina ngalo le tua i lungo te penga whailangi. Pe o le vai aso lentea ia te whawhetai e le sunga i polon au na ia Jeremia so sene mai Australia. Lena papena ona whamalia tu fo i mātou i nei Amerika. Ona le tuai o le temina amata e le tātou polkalama i le astofi. Ona o le tātou o le aso whareile. O le na tuu sa whapea o le papena ona whaasoa ilona au na a le na na le maua se avanoa. Ona o le it was a misunderstanding whainga lea. Ona e pau lunga ia tia. O lona o fika o le sunga o pole au na fo i soseni. O lo o alala i New Zealand. O le au te whaapea. O le sunga ia Jeremia soseni e nofo i New Zealand. Ia o lona au na ia e alala i pe nofo fo i Australia. Pe o le vala lea na mafua ai ona tuai le tātou polkalama i le astofi. Ona o le esesenga o taimi. Tu so le lima na ia o le lima ngā mata i le polkalama i Australia. Ia au se fulu i ngei ia i tātou. Pe o le mafuanga na ai whaptai le tua. Pe umi le taimi pe whaptai le tua. O lea na whauau le upu le tua. Lea na maua le wanoa. E fola ina ai le upo le tua e lona au na i lunga o tātou pokalama. Ia ele ngata i leo lunga o te penga whailangi. Ia o le vi inga e whaftai le tua. Le vi inga e whaftai le tua. Ona o ia vanua tāua. A whai fo o naia te oile a nganga o le fia tā lai le upo le tua ma e fia soani le tātou pokalama i le upo le tua. Lo o maua lo wa vanua. Maua manoa te so tai mai a te ilunga i le tātou Facebook na Messenger. Ia e tātou tala noa. Ina tu atu leo le manoa i a te oi. E te saua i te whenale e te whaasoa le upo le atua. Le ngata le upo le atua po sau mori mau. Ka te tonu to tele i o tātou o lo o iei le mori mau ola. E pei ona ma whaasoa i ma le sunga i le au na i a Jeremia. O le tele i o anganga e maua mai. Tele i o anganga ua toi fo'i mai i le atua. O tangata fo'i ngale na whaamanuia i mori mau o lisi tangata sa ola i leo langa tuai. Ua toi whaafowina, ua tuuina le, ua tuu winga tuai, ua toi sau e ave le ola i le atua. Sau lola ia mori mau. Pe tau i leile mori mau. Tangata lea, ma le tangata la tupo ele mori mau lea i whafo la ola i mea lalang. Tele i o tangata ua whaamanuia o lātou loto mo o lātou anganga. I le mori mau. Se asa tatou wa ai ua tele tangata ua whaamanuia mai ni launga o staff. Le upo le tua. Pe tele au mori mau. Ua tele na tele ia nganga e manu Mālō mo le tua. Mele na, a whai o naia te oe se mori mauola. Awa ne ingalo ia te oe. Ele te isuia ele tua lo wolanga. Ona e manao le tua. Ia whao ngā ina lo tangata. E te sau e te launga ma e mori mau le mea na whai ele tua ia te oe. Mai leo langa whai ngā tāsa e olai. Leo wasu ina mai ele tua. Ma whao ngā ina oe. Awane ingalo fo ia i tātou. O le suinga o lo langa tuai na i le o langa fo. Ele i suia e oe.
ele I whaia e lau mālosi, ele I whaia ona ua e ifo se manatu ia te oe, te saulo e sui lo o langa e saulo sui, no, po le alo mana o e sui lo o langa, a e whaia lo mālosi, ma e whaia lo manatu, ma e whaia I lau a mana o, po inga le lo ea ua e whaia, you make your own decision, au ngoa ma sau whaalango lango I le atua ma e tatalo I le atua e sui lo o langa, e toi fo ia, e toi fo'i ai winga tuai o leoranga. Ai sea, ona fo'i ona lena e whai e ilo manao, whai na lo I o langona, your feelings, whai lo malosi, le swinga o lo oranga. But e kere I kakaro I le akua e sosa, wa na o le atua na te mawhaia o na suia lo oranga. Mai le oranga whai ngā tā sa I ai. I le oranga fo. Amen. Ma o le atua fo, I mai le anganga fo I o le atua. O le anganga o le atua, na te wha malosia oe ina ia tutupu lo wona wha le anganga, ma ia e tu maua I le atua. Amen. E le o lau malosi, e le o lau poto, e le o lau atamai ma lau I loa. E te mawhai ai ona e tu mau pe I le atua, ma whai le fina ngalo le atua. No. You have to lean to God, the Holy Spirit of God. Everything that we do, we have to connect with God. Amen. And we have to lean with the Holy Spirit of God to help us. Amen. O le mafuanga fo ina te leo I tātou e mawhai, te leo I tātou e whai ma tātou pa uatu. Ma le toi mawhai no toi mai te tonu. Ona o le na whai iau whaalongonga, iau emotional, o langona, o whaalongonga, o manatu, o lau poto, I lau sau lenga e sau e ke mga suilo o langa I le tua. Amen. Bia le tua. O le au ngale na. O lau moli mau. O lau moli mau e wha manui e sisi tangata. O lo o wha penao na wha tau wā ngau. Wha tau wā ngā e le ti apolo. E ofo I lau tangata. Lau tangata sa wha tau wā ngā e le ti apolo I mea laulang. Ke le yo mea ngā uwhaia. Me le kakau o ngā uwhaia. E ofo ia oe ke maka meni e fiafi. E ke ofo ia oe nga e hui fo I leo langa, whainga kā o leo langa ngei. Sa e fia I kui ngā ngaunga o leo langa pei oa. Sa o fia e whai fianga o leo langa. Sa o fia e ingu awa. Sa o fia e whai le kapaa. Sa o fia ka o ke reko anga se loko, ke reko anga kakaro. Ke reko anga e whai kause kuspaia. Ngā o mea whaalalo rangi ngā o fia whai ngā o iai. Ngā o iai. Ai awanga I ngano ia oe. Sa iei taimi sa o tau mawhai e te sau I le tua. I have days that I was trying to come back to God. But you know what's missing? What happened is, o te rei whaamaongi I le sau I le tua. I didn't lean to the Holy Spirit of God. O te rei whaalango I le atua, ma o te talo I le atua ina I sosoani mai e suila o langa. No. Ngā walua o ia whai, se I whai ngale wape, ia, la walu lai loko, la walu loko sui, a vengi vai aso kipi sika leki kipi pia. Ai an men ko, ngā umam koe fo, umam saum koe adu, saum koe adu, saum koe adu, saum koe adu, ai sea. Ere o moni le salamo, ere o moni salamo I le atua. Why? Because o ngā lea saua. I ere mafo fauka ilo pe happen ya. But I know you understand what I'm talking about. There was a time that I was trying to come back to God. I was trying to come back and serve God and give my life to God. But there was a thing I always think about. It's the fun. It's the fun that I enjoy. I was like, man, if I come here,
I'm gonna miss all this fun. Going out, having fun, drinking, party, feeling good. This what blocked me. And delayed me from going to accept Jesus and give my life back to Jesus because of that. Te tali tonu o le te mata mai le nea fiafi e te moli mauina ma e tali tonu I lau tala lea. A whai e ise e le teimi sa e sa wai e tam whai e sui lo oranga. Ai ke vaia e whai ma e ke pai kua I fiafianga o le oranga o le maangaia ma le sumali o le oranga sa e iai. Ngai ei lo manatu fo ingale a e saulo e ave lo ola I le tua. E re o ia you're not going to have fun no more. E re ko ye se fianga I lo oranga. You're going to think that your life is going to be boring. You're going to feel like you're going to lose all your friends. You're gonna see that all your friends having fun, enjoying life without you. Why? Because you here. O mea nganga e o mai o tātou langona. O isi nā awala e whaawhainga tāi. Ona tātou o mai ave o tātou ola I le tua. Ona o lai whai I lo mālosi, ma le whai o lo iloa, ma le whai I lo poto, e au noa ma sou whaalango lango I le tua, ma ave lo mana onga I le tua, ma tu watu lo tangata I le tua. Ina ia sosoani mai le nganga o le tua I hante oe, e suia ia lo o langa. Ma koe ki lingi ese lo mafau I mea o le lalolangi ma fiafianga le lalolangi. E whaatupu le anganga pa ia o le tua I te tonu ia te oe. Ma whaahola le tua I te tonu o lo loto. Ma ia e maua le suama lie ma whaamanuianga le tua ia te oe. E te le iloa ina mua mua. Amen. O le ala na e au ngai. Ma e tā uai. Ona e whaamaoni I lo sala mo I le tua. Ai te le sau tuina atu lo ola I le tua. Make sure you done with everything of the world. Amen. Make sure. Make sure ia uma meo le nei laro langi mea nga e fie ai. Ia uma nga e sea. E le ko e alu iai sou mafau, e le ko e alu ai sou loko, e le ko e ko inga ngau ai ngai lo loko. Waki ai. Ngā e whai aku lo kara. A e le ko unga mea nga. A e le wa ese ia ko inga ngaunga ma ngaunga mo le tino. Po le ara lo sau e tau mawhai e ave lo wola I le tua. Ma e tau mawhai e whai ngale e sui lo wolanga. E te fōi ai laulang. E te fōi ai whai winga tuai. Amen. Aisea, ona e te leo whaamaoni I lo sala mo. E te leo whaamaoni le mea nai te tau whai sau e whai. O le suinga o lo wolanga. O le suinga o le olanga o tangata. E le whai e sau mālosi. E le whai e sau poto. E le whai e sau iloa. E te whaalango lango I le tua malafoa I le tua. Ina ia pai mai le tua ia te oe masui lo wolanga. Ma sosoani ia te oe le suinga o lo wolanga. Amen. A mawhai e le tua o na sui lo wolanga. Ma wa ese mea na o fia I meo le lalulang. Ma tu ina naunga sa o fia ai. E mawhai fo I le tua o na whai ia te oe. Amen. Let me tell you, it was easy for me to change. No, it wasn't easy. Ele whaingofia, sa le whaingofia ia te. Tele I o taimi na o tau mawhai e toi sau. Ni toi fo. Whai ama fo.
Ka ilo fo ai lo o langa, malo o langa fo ia i le sai ai. Amen. Fa talo fa ti le uso ia la inga le ala. Ele ne fiafi fa taia fa manuia le tu. Amen. Ele fa ngofie. Ele fa ngofie. Ai ona ua o i loa. Ma ua o mautino. Ele ai se me maua i leo langa ni. Ta te fiu ai faise me i e faa fia i lo loto. Ma ua o fiu e faise me ina i o maua se sa o lotonga. Ah. Ele ai ya. Amen. Ai a maua fo i le fia. Ele umi fo. E koe fo i ai kua. Ah. Ai a o fo inga stress le mafau fau. Toli. Ora ma kua stress a koe al kuiki wale fi ai. Ah. Ai ke lo oe inga ua o wa u le lava. Ah. Wa o le lava i meo ngei laulang. Wa ka fiu e whai leo langa. Ah. Wa ka fiu fo i ka pā ki solo ma ka fia ma whai solo. Yeah. This is me. I'm speaking for me. Ah. O kere o whai aku oe po ai. Ah. I'm speaking of experience that I go through. Ah. A tonu e au ngai mo oe le ne fiafi. Ah. Amen. Ole makua i whai ngā kā reo langa sei hei. Waka whiu e whai. Ah. Ke lora ka saa e whaki a te oe le ne fiafi le usol. Ma te whine ne fiafi. A whai we whaarongo mai ne fiafi. E alu mea le lau langi neina e fiafia. E le teimi e o oe a te oe le la wā. O e le la wā whai. O e le la wā o lai. Nau, kala mare mo ia. E alu mea o ngei lau langi maro fiafia. I mea ie ke whai ma mea ie ke maua. E alu uma. Alu ngaka. Alu e fiu. Ah. We manga e whaisisi o langa fau. We manga e kupu ngisi mea fau mea manga ngai e rowola. Ah. Awole mawhai o nga happen. Because you go do it every single day of your life. Every single day of your life is the same thing. Ah. Same thing. E kai me ke le lava i koe alu koe ka whao i pāpia mangi e vanga. E kai me o ia oe. Leke, you're not into it no more. I say, because o ngā ua māsangi e whai so. Ah. O le leanga ngā o meo le lanulangi. Ah. E le aise meo le nei lanulangi. Ma fianga o ngei lanulangi e umi. E alu uma lo fia. Lo kala mar moi. A whai sa tupu ia tau. Na oula ngona ina. E te tau, o te tali tonu foi. O le nā e te longona ina. O le nā foi e te sila fia ina. Amen. E uma fianga o le larolangi ngi. E uma foi, malisi mea. A o anga vivi i oe kangaka. E alu vivi i kangaka ngai a ke oe uma. Tala man mo. Amen. O lau i loa ngai ke lau i loa i le kaimingi. I le tele o kangaka e fia mai a oe. Tele o kangaka e a. Telo. E alu uma. Ah, le winga o kala. O kangaka ngai vivi ia oe ma kangaka ngai ku ua oe runga. E le kaimi e koe o ese ai ma oe. E le kaimi e koe fuli mai ai o lako kua ia ke oe. Tala man moi. Ele ai se meo leo langa nei e umi. Ele ai foi se meo leo langa nei e umi sona fia. E umi sona oli. Nothing's less in this world.
Sa ho o ilo tangata. No o ilo tangata wo le la va. Wa ile kala fo ngale wa kale la va ola. Le kai mi le o le fi fai me o lang. Waka wo o te mingo ya ka ikala ngonga fo ngale. Wa kale la va ola so. Waka via I need something new in my life. E kala fo ngale. E kusa ia. E kusa pe fai kala me kuka. Me o kuka. E kusa le whainga le vai aku le kusa mai o mea ai. Ai ese al taste. Ese uma taste. Pe ke mau ala fifia ia so uma. Ai ese a. Ese a kua inga fifia he o mai au i mea o le laurang. E anu mamok mok. E anu mamok mok. Ese le mea nga e fifia i kai au. Ese le mea nga e fifia i angi. Ese le mea nga e fifia i angafi. Ia le li. Amen. Ele leile li. Te uma. God bless. From New Zealand. Ia. Whatalofa atu. Ia. Ele usio ia. Lo inga. La inga le ala. O ia. O lo mafuta me New Zealand. Whatalofa uma. Atu fo ia te o tau o lo mai mo mai New Zealand. Australia. Ia. Ele ne fiafi. Te tono le ese tatu. Te ia. Efa manuia le tua. Whaptai. I lo tau mafuta mai ne fiafi. Ele ngate le ia. O mātou uma lo neitolo. Neituol tolope. Ia i Amerika, ia o lo mai mua mai lunga tātou po karama. Amen. O le alana, e tā ua i long moli mau. Amen. E tā ua long moli mau. A wā aisea, aisea. A wā o long moli mau, o lo o iai, le lei o le atua. Ma le vā venga o le atua. I le suinga o lo tangata. A whai sa whai ngata le o langa sa e iai. Whai ngata mea sa e ui ai le o langa ni. Ai ua e sau, e sala mō, ma ua ia te oe le anganga ma le loto. Ua le ai ase si e te sulu i ai wana o le atua. Wana o le atua na te mawhaia o na suia le o langa, ma suia le leanga mai le lei. Mai le tangata tuwai le tangata le lei. Lea ngā ua whai e le atua le wā venga i lo wolanga. Tari tonu mai oi le uso ma le tofine. E iai le tangata o lo i whafu. He or she dealing with the same situation that you've been through, that need your testimony, that needs your help, need to hear what God have do to your life. How God changed you from the heart and the ugliest and the darkest life that you've been through into the likeness of Jesus Christ. So if I were you, you can call me and I'll give you a chance to come on here and spread your testimony. So people out there can hear you, can hear what God did to you. So they understand is only God can change your life. Amen. O le a na ia lato iloa. Po le a le whainga tā o leo langa e lato te iai. Po le a le whainga tā o leo langa o lato wolai. A iaise manatu ia i lato. E le iaise si mea lato te mawhaia o na toi whaia e sui e o ta lato o langa. O le a lato no nofo e ai pe i. Ma lato whaavavau ai i. Ma whaia pēr tu ina naunga onga o le ai o se iloa. Ma se tali tonunga, o lo o iai le tangata, o lo o iai le,
Na te mawhaia mea uma, na te suia leo langa i le tangata. I le fiafine, e ala i lau sosoani i lau moni mau. There's people out there need to hear your testimony. I want to ingano ya, or there's a reason why. Masui e le tuolo oranga. Ina ia e sau e whai lau moni mau. Awane i nofo maoe. Awange ka ngua i lalo lo moni mau. Awange a vera o maa i le oranga sa e whai ama me ke le sawa i ke moni mau. I le moni mau, i le sunga le tuolo oranga. E o ia tea. Te le i o mea le oranga o te mau. E lo me sa o i le oranga o te mau te moni mau. Ai ona o lo usi ta i le anganga o le tua. Ma lo ua lofa i o a inga, o uo, ma e o lo o masani a te au, le ngate leo ma nisi o lo o mo o mia, le moli mau e wha alongo i le o moli mau. Le ua o mawhai e o te sau e moli mau atu, i le toa o le loto. Ma whai ona o le lofa i le tua. Ma lofa i tangata. Amen. Vi ia le tua, a whai o naia te oe se muli mau. Tau. Amen. Vi ia le tua, Ya olisi afa na. Olisi afa na te te wa malo si ne fia. Amen. Ya tu fa malo si. Ile ne fia. Ya tu te tala no ai ma tu fa malo si lungo tu pukala me ne fia. E pa pese si, po se langona. Po se au male au tu o tu fa malo si ne fia. Pa pe. Ua e sauni mo le Mālō le atua. Amen. Ua e sauni mo le Mālō le atua. Are you prepared for the kingdom of God? Am I prepared for the kingdom of God? Are you prepared for the kingdom of God? Wo tatou sauni mo le Mālō le atua. Amen. E te watu tatou tusi. Le mātai e suma tolu e whai upo. Whai upo e fitu. O i whai upo e whawhitu se i o le 5 Amen. Hallelujah. Amen. Mātai e suma tolu whai upo e whawhitu se i o le 5 la au whai tawina. E tusa fo i le Mālō le langi. Male upenga ua lafo i le vai. Ua maua ia e se uma. Ua tumu. O na lātou toso ae ai lea. I le mtawhanga. Ua na nofo. Mawhawhao ia. Le lei i ola. A o ia leanga. Ua lafo ai. E whaapea fo i le ngata anga o le laulangi. E o atu le au angelu. O e wawai ese i e a mio leanga. Ma e a mio tonu. O na lātou lafo ina. Lea ia te i lātou. I le o ngā umu a asa. E iai tangi a we ma le lili wao nifo. Amen. Matthew 13 verse 74 to 50 says, once again, the kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kind of fish. Amen.
When it was full, the fishermen pulled it up on the shore. Then they sat down and collect the good fish in basket, but threw the bad away. This is how it will be at the end of ages. The angels will come and separate the wicked from the righteous and throw them into the blazing furnace where there will be weeping and gnashing of teeth. Amen. Vi ia le tua. Pai mai. Ua whaatusaina le mālō le tua. Pai mai ua whaatusaina le mālō o le lang. I le upenga. Leo o tātou I loa o tātou o tangata ua māsani fo inga le I e o whaangota o le upenga. Kele ko inga whainga e whainga I le mele o le whaangokanga mele le upenga. Man me fo le upenga. O le upenga o se me whaangota sili o na tāua. O lona tāua e tele ai le I ai mawai. Ai vai fo ila le mele o le ofe. Ai whaonga inga le ofe. O le tele au mākau. O le tele fo le nau ia wai isi se le isi ofe pe kolu ia mākau. Ia e kolu fo ia e maua mai pe kasi Ai o le ofe fo e fo inga le e ese fo I longa o ngā. Se longa e fo inga le sui ko inga mākau. Different hook. O le sui fo inga o le ia I ke moa. Amen. O le sui fo inga o le ia I ke moa. O le ngeki. O le ngeki wa e fo inga le e se ko inga fi se ko inga ia po fi ngoka e moa mai le ngeki. Ese uma at one time. Mea ngā e ao ngāi mai le lei e le ngeki. E tele ai ia e moa. Awa ia mea tau sami o le ainga e maise la ainga te tele. O le ainga lana e au ngai la ngeki. E ese fo I la le kakaungo ngeki o isi ngeki nga le lafo I lalo pe e kakau ke alu I mea loloko I kai le moanga ia nga kuule I lalo le ngeki. Nga kuule I lalo le ngeki. O nga au mai le ilunga. O ia e maua mai o ia o lau pe I fo I lunga o le sau lalo le ngeki e maua mai e. O le tele fo inga o le ia. Ma le tele fo inga ko inga I e maua mai kongo le ngeki. O le isi ngā whainga o le ngeki. O le isi whainga o le ngeki e kakau yuka. E kakau fo inga le yuka I yuka le whaika unga le me. Le a au. Kakau pe o mako kwa I whangasa. E mako a au e whainga le kele ngā mako o kakau e mako ngeki I ngā. O le au ngala kakau la le ngeki. O ia la, o ala I e aku whainga le kau mawhai e korosi le ngeki. E aku mau ai. Lesi ngā kaunga, lesi ngā whainga o le male au ngā, o le menge o le ngeki. A le lai whai mai le mātai o, le tusi a mātai o. Whai mai le upu. Mai ua whaakusa inga le Mālō, o le langi, o le ngeki. Mai a o re kaimi e au mai e lunga, e kele ko e ngā hia. E mau ai. Amen. Whai mai la a o la ngā e le whaiva. A o la ngā e le whaiva yuka. Mai o ngā wa ese la ia, o ngā divided. Mai o ngā wa ese la ia o ia le lei. Mai ia o ngā. E ku I kongo le awa. Pe ku I kongo le ulo. Pe ku I kongo le paelo. Pe ku I kongo le kula. A o ia la ia le ao ngā po ia le anga. Pe mea la fuai. Kongi la pisi pe kongi le afi. Taulo la ia le whai upo e whaiva ma lima sfulu. Pe mai.
E whaapea fo'i le ngata anga o le laulangi. E o atu, mai e o atu le au angelu. O e vavai, mai, o e vavai ese i e a mio leanga, ma e a mio tonu. O na lātou lafo ina lea, i ate i lātou, i le o ngā umo asa, e i ai le tuing, le tangi au e, ma le lili wao niho. Ke vai le maka ukia. O le fesi. Mo oe mau le fiafine. E te sao i le Mālō le. E te sao i le Mālō le atua. E alu lauanganga i le Mālō le atua. A o ngau mai a ngelu e tu ese tangata. Tangata leanga ma tangata a miutonu. O feo nei tu o le a e tu iai. O feo le tu nei o le a vavai ese inai oe. O tu o le manuia, po le tu o le malaia. O le tu o e a miutonu, po le tu o e a miulea. Amen. Vi ia le tua. Nei ate oe lautali, nei ate au lautali. Amen. Nefiafi. O le asa ula ngona i ate oe. A e te tū i luma o Yesu ke wiso i le taimine. Le asa ila ngona i ate oe, pe a whai o le e te tū i luma o Yesu ke wiso i le taimine. A ua e i loa ma e mauti noa, o oe o se tangata o i ate oe le se laupa sengi. E te alu le ola e whaavavau. O le ase la ngona ia oe pe a whai o oe o se tangata e te toanga e te talo i le atua. O oe o se tangata tali tonu. O oe o se tangata te toanga i le lotu. Amen. O oe o se tangata e te fia e whai mea le le ma whai e lisi tangata pe le manao fo i lisi tangata e whaia ai e te whaia. Po oe fo i se tangata te fia e whai pe sulu e whai sulu ai. Po oe se tangata e fo i nale ua ia te oe le tali tonu a totoa. Ua ia te oe le tali tonu a totoa. E maua le hawa noa e te alu e le ola e whaavavau ono o ngā luenga ma mea le leisa e whaia. A e peita. E te tū atu i luma o Yesu ke wiso. A e whaapea mai Yesu ke wiso ia te oe. Au te le i loa lava o tau. I nā o ese ia o tau i atea. Amen. O le ase la ngona e o ia te oe. O le ale me o ia te oe. When you hear Jesus say to you, I never knew you. Get away from me. But yet, you believe in yourself that you, at all this time you were serving God, you attend to church every day, you pray to God every day, you come home and you gather your family and pray, you do tithe every Sunday, you come on here and spread the word of God on social media.
But yet you standing in front of Jesus, and Jesus said, I never knew you. Get away from me. Amen. O le ase la ngona e o ia te ui. E teilo. E o ai tangata na wha maroro, na wha whai mai, na wha maroro, tangata i le swafo o Yesu ke riso. Whai mai, na lātou tā la i le swafo o Yesu ke riso. Whai mai lātou te iloa Yesu. E o ai tangata na. They didn't make it. Hi, baby. Yeah. Send my love to Carter and the family. I love you. Have fun and be careful out there. Amen. Ile apo. Ile le tusia mātaio e fitu. O le tusi na mātaio fitu na ile la ngā insaya pai le la le tala i la unga. Jesu ya. La unga Yesu i runga na maunga. Amen. Le la unga o Yesu i runga na maunga. Le ngā whai e Yesu. Pe mai e tō tele e whai mai. Lea li ie, lea li ie, lea li ie. A lot of people, Jesus say a lot of, Jesus say, te whai ako le whapalangi, ke ua se la whapalangi. Jesus said on verse 21, Matthew 7, Jesus said, not everyone who say to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Just because we go to church on every Sunday, just because we sing in the worship team, just because you spread the word, you preach the word on Sunday, just because you give tithe to the church, just because you come on here and spread the word of God, doesn't mean that automatically you're going to go to heaven. No. Not everyone who say to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But only the one who does the will of my Father who's in heaven. When may na ole, whaia le fina ngalo le atua. Na te sao i le Mālō le atua. Amen. Amen. When may la Yesu, Jesus says, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell, and then I tell them plentifully, I never knew you. Away from me, you evil doers. O tangata i e whai mai le whai le tala o Yesu, le whetalai mai Yesu. The people that Jesus is talking about is not people out there in the world. He's talking about you and me. You and me that wakes up every Sunday morning to go to church. Every day that you pray. Amen.
E le o fetalai mai Yesu. I tangata o lo pifia I me lalulangi ma tangata o laitu na naunga o le lalulangi. O le fetalai mai Yesu I a te oe le tangata lotu. A o le tangata lotu. Oe le tangata kevisiano. A o le tangata kevisiano. Le fai mai. Many will say to me on that day, I le aso. Fai mai, leli ie. Sa o. Prophesy lo ingoa. Amen. Fai mai. Te isau le whaasa moa. I fokasi ma lufu no. Fai mai. I le aso. Oi. Ya, fai mai. I le Mālō le langi I la tau uma o e fai mai I atea. Fai mai, leli ie. Leli ie. Na o le na te fai le fina ngalo lo tama o I le langi. Saulora I le fai po lufu lua fai mai. E te o tele I la tau. Te fai mai I atea au. I le aso. Leli ie. Mātou te le I perafeta ane ea I lo ingoa. O lo ingoa foi na mātou tu lia ai te mongi. O lo ingoa foi na mātou fai ai wa venga e tele. So who is Jesus is talking about? Amen. If you listen and if you read it carefully, Jesus is not talking about those people out there. He is talking about you and me. Us. The one that we go to church every Sunday. Preach the word of God. Be on the stage. O tangata lolotu. Angale fai mai e I. Fai po lufu lua fai mai. E to tele la tau fai mai I a te au I le aso. Leli ie. Listen. Mātou te le I perafeta ane ea. I lo ingoa. O lo ingoa foi na mātou tu lia ai te moni. O lo ingoa foi na mātou fai ai wa venga tele. Ai ara kalia Yesu. Fai mai. Ona o tau tino atu ai lea ia I te I latou. O te le I loa lava o tou. I nā o ese ia o tou I atea. O tou o e fai a mio leanga. O ia fai a mio leanga o le fai aku ngā mākou perfecta inga I lo ingoa. Ngā mākou wha Mālō ma I lo ingoa. Ngā mākou kūria ke mongi I lo ingoa. Ke ilo. Ke leo ka koua kako wha ngā inga le ngō Yesu ke wiso. E tātou te la unga I le upu. E tātou te wha Mālō ai mai. E tātou tuli e te mongi. But the question is, are you connect with Jesus? Do you have relationship with Jesus? We can use Jesus' name to e whai ngale e kukuli e ke mongi, e whai ngako whao ngā le swafo Yesu ke wiso, e kukuli e ke mongi. Ala fesili. Wakongeki, is your life is connect with Jesus. Wa le whai atu I tangata nei a Yesu. Matele I perfecta ea I lo ingoa. Matele tu lia te mongi lo ingoa. Ale whai mai esi. I nao ese ia o te le I loa o tō. That means there's something is not right. If something is not right in your life between you and Jesus, there's something that you're not doing. I le oranga oe mai, le wā oe mai le atua. Amen.
Ngai e mawhai anga kako o e la unga le upu. E mawhai anga kako mai e ka lai le upu. E mawhai anga kako kalangoa le suafo Yesu ke wiso. E mawhai anga kako whaonga le suafo Yesu ke wiso. A o kokongo o kako wanganga mo kako loko is empty. E ngao ngao. O le mele le tupu. This is what is missing. Amen. We go worship God. We go spread the word of Jesus. But yet, you're empty inside. I come here to spread the word of God. Let you know how Jesus is. How Jesus loves you and loves me. But yet, I know that I'm empty inside. Why? Because I'm not faithful. I'm not faithful with God. This is why depart from me, I don't know you. Koe siaki o kako wola au aunga I le tua. Awange I o kako wo onga o le loko. Awange I o kako ka mawhai e worship le loko. Awange o kako ka mawhai e worship kako whai whiau. Awange o kako ka mawhai e worship o kako ngā ruenga e whai le loko. Awange o kako ka mawhai e worship ngi mea le lei e kako ke whai e moka aka. Worship God. Worship Jesus. Amen. Have a connection. Have a connection with Jesus. Ia whape ngā o ngā iai. Ia se so to inga ma le tua. Le wā oe ma le tua. The church will not save you to go to heaven. Or to go to hell. E le se whea le loku oe pe e alu se odi. E le avea fo I le loku oe pe e le avea fo I le loku oe. I le langi. No. I'm sorry, but that is the truth. It's in the Bible. Amen. E le o sau poko foi. E le o lau poko foi ma lo waka mai le upo le akua. E ke mau ai leo lai whaababau. Amen. E le o le kele o mau o kuspa ia e ke kauloko inga e ke sawa I leo lai whaababau. Amen. No. Is you connect with Jesus. O lo walofa I le akua. O lo walofa I le akua. O lo wha maongi I le akua. O lo sota inga ma le akua. Amen. Ke lo o kako au ke lo au nganga le whai keimingi. Is all performing. Amen. Amen. Most of the way that we serve and we the way we are in church now, it looks like we feel it seems like we're performing. Pero leka ke oe perform. It's like a habit foi ngale kakaunga e anu le loku, e kakaunga e pese I le aso sa, e kakaunga e kakalo I le aso sa, e kakaunga e kulunga e au le lafonga I le aso sa, it's like a performance. Awange I o kako whaapea I fo o mengi e kake sawa I leo le whaababau. Ke leo whai aku e le anga. Amen. Ai awange a vea mengi, ma mea e lusi e lo connect ma le atua. Amen. Because o mengi e le sawa I kako leo le whaababau. No. O lo wola au auna ma lo wola wha maoni I le wā oe ma le atua. Amen. Keilo. Awange o kako pei o kako whaarongo le kala ia Marita Maria Le kaimi ngā luako Yesu o talia atu o talia e Marita Yesu. E lato e whai lato e whai ngale tausami whaatasi. Tausaminga.
Amen. Ai, watu ia Maria. Latu Maria nofo tonu ai lalo vai o Yesu. Ah, ma whaalongolongo i a Yesu. Ma futa ma Yesu. A o Marita. Wakele ngā alu Marika e pisi whaingo mea ai. Pisi whaingo lea mea o ngā loa i a Yesu. Ah, pa me o ngā ki ngāla i o longa loko. O ngā le vai aku. O le waki ngā inga e whai mea ia. Ah, whai whi au ma whai mea ai ma kūranga whapenga. Ala ngofo lei aia ia Maria i lumo Yesu. Whai aku ai leo Maria i a Yesu. O ia Marika i a Yesu. I longa uso. Inga ia sau e soangi mai. Ale kali Yesu. Ah, ua kele o ngā e pisi me kele. Ai kasi ale me sidi. Ale maua e Maria. Ah, me Yesu, na tele mawhaia o na ma e sea mai Maria. Olea, ole nau. O Maria ia maua le koneki lea ma Yesu ke wiso. Ah, ole nau kelo, ole mea na le tupu teimi nei. Te tonu o ekalesia. Ah, o te tari tonu foi e te whaalua ina ro tala i nea fiafi. Ah, tele o i tātou, ua tele ona whaamua me le te tau ona whaamua. Ua tele lo nau i te pisi me o le lotu. Ah, ua tele lo nau e whaile mea ina ia tutupu le lotu ma ia ora le lotu. Ai ngalo ia te oe. Rau tangata. Ah, ua ngalo ia te oe rau tangata. E ile taimi e vai atu. E o lai whaile launga. Ah, a tele o isi pe whaini ko ngai ma kūranga whapenga. Ai ko kelo isi ka ngaka o le kālesia po isi ka ngaka o le maputanga. O lai whapopo o lai kua. O lai saungi ma mea ai. Saungi mea ai ma saungi me a wale te uma mailo. A le launga le upu o le atua. O ai la le ngau i. O ai la ma reta le i. Ka ngaka lai whafo. Ka ngaka lai pisi solo i whaile me inga ia kukupu le kālesia ma ia kele me kaunga whai. Ah. Ai ngalo ai lo nganga inga ia whaamomu le upu o le akua. Ngalo ai lo nganga inga ia whaalongo le upu o le akua. Nga umalola ia. Ngalo ai lo le ili whale ngalo. Makwai empty ya. Amen. Makwai empty ya. Pa ai pe ua e sauni. Ile Mālō le atua. Amen. Are you prepared for the kingdom of God? Ua e sauni mo le Mālō le atua. Ba ai oe ia te oe. Ba ai lo wanganga po le mea ua e connect mo le atua. Ah. Pesidi. E whawhewhea ona. Ona whawhewhea ona tātou loa. Ah. E whawhewhea ona tātou loa. Le tangata. O le ola mo Yesu ke wiso. Ma le tangata. O le ele ola mo Yesu ke wiso. A lai tō anga i le lotu. Ah. Pai whaatasi meo le lotu. Te talo whaatasi. How would you know? Ah. He mele tali e le atua. A Yesu ke wiso. E iloa i lātou i o lātou fua. Ah. Pe mai e iloa i lātou i o lātou fua. Amen. O le are fua le. O le alofa. Amen. O le fua le o le alofa.
He aru uma ia mea uma. Aia te oele lofa. O mea e te whaia. E iloa e tangata e te whaia ona o roa lofa. So se mea e te whaia. E pa uma ia ana whaia ona o roa lofa. Me momo, leola au na tangata i le atua. Alofa i le atua, ma alofa i tangata. Amen. Alofa i le atua, ma alofa i tangata. Amen. Pe maile Ioane sulima fa i puelua. Pe mai. O la uma lava o ia tea. E lefua. E ave e seina e ia. A ole la uma e fua. E teu ia. Ina ia fua mai a tili. Papa like me, every branch in me that bears no fruit, he takes away. And he burns every branch that bears fruit, that it might bear more fruit. Peo no whaiat. O lo tala noa Yesu i le tangata lotu. Le tangata kewisiano. O oe ma. Tangata e whai ngale e te talo i aso uma. Tangata e whai tau le tuspa ia. O le tangata e vivi i le atua. O le tangata e alu le lotu. Tangata le whai mai e Yesu kewiso. Whaalongo le kala lea. Whai mai. O la uma lava o ia tea. E le fua. O le upu ngā e sau ngā ia tea. O ai ia tea. Jesus. So who is Jesus is talking about that he is with him? Is you and me. Papalangi mai every branch in me that bears no fruit. He takes it away. Whai mai. In me. O le tato iai uma whaatasi tato uma tangata kewisiano. Tangata whaolaina. O le tato i loa uma Yesu. Le ate tato tapua i uma ia Yesu. E whe mai Yesu. O lala e le fua. Na te ave e sea. Ngai tele o tato. Tate i loa Yesu. Tate o mai tato te vivi ia Yesu. Aere o ami o tonu. Ia Yesu. Amen. Tele o tātou na le tātou i loa Yesu, tātou te vivi i le atua. Ma tātou mai e tā lai Yesu ke wiso. Alai mango kokong. Some fruit they look nice outside, but inside, deep inside, it's burning. It's empty. It's dry. Ai sea. E leo wha maoni i le atua. Amen. A whai e kake o i le loko. Amen. A whai e kake o i le loko. E kake vivi i le akua. Kake usu pese i le akua. Ma avelevi inga i le akua. Kake o le worship team pe pese. O i kangaka o ro iai ko kongo farsa. A whaapela e re iai umangi mea. A whai o le kake o, a whai le ia kako uri kari kongu le o kako o i le loku e kako ke maua i le akua. Kake whaalongo i le nganga pa ia o le akua. Why e iska ngaka e o le loku, nga le o ai le loku, but they don't feel the spirit of God. Amen. They just go to church just to go to church, just to be there. Most of them. A le winga o tala, o le tau whai e whaapula atu. A whai la o lo walu le lotu, e le leilo vivi i le atua. Ona o pese wha le anganga, lo e vivi i ai.
Amen. O le to tele o tangata o lai te tono o le lotu. Amen. Ai a whaila. What if? Ele o le iai umangi mea. No worship team. No people to look at you. Just you in the dark room with God. All obviously, isn't there's a relationship in there between you and God alone? In a dark room, a dark place, or in a closet, just or in your car, just between you and God. No music, no song. Amen. No people watching you. It's just you and God. Amen. E te tali tonu, e te whaalongo ina le atua ma le anganga pa ia o le atua. Without worship team, without go to church. It's just you and Jesus. Na oe ama le atua. E te whaalongo ina ai le atua. That's why. E ni le whaamaongi o lo connection ma le atua. E ni o nga e whaamaoni i le wā oe ma le atua. Ia whaamaoni lo vivi i le atua. Ia whaamaoni lo relationship ma le atua. Ia whaamaoni lo au ngangi atu i le atua. I lo tatalo ma lo tapo inga i le atua. Without depending on the worship team or the people that worship together with you in the church in order for you to feel Jesus. No. Amen. Via le atua. Le leo le atua. Ia moni lo tātou alolofa i le atua. Ia moni lo wola au auna i le atua. E le o le lotu. E le o mea te whaia. E le o whaamanuanga e te maua. O lo poto, o lo iloa tuspaia. O lo iloa maua tuspaia. E te sawa i le ola e whaavau no. O lo walofa i le atua. Ma lo walofa i tangata. Meaning, so se tangata, e whaalia i alo walofa, e te le whailonga tangata. E te alofa i le tangata mativa, e te alofa i le tangata mauoa, e te alofa i le tangata e whaingale e mo miel so swangi. Amen. E le whailonga pesiri e le whailonga tangata lo walofa. Amen. O le tangata na e sao i le ola e whaavau. Te mi o tātou la iti mai ana whaalongo ea. Even me, I used to say that. Pai mai a e talia Yesu. A e loa Yesu e te alu leo lai whaavau. A e le loa Yesu e te alu seoli. I realized there's nothing like that it says that Jesus says in the Bible. Nope. Ei se mea whapenga. Amen. O le mea le whai mai e Yesu. Ia e alofa i tangata. Ia e alofa i le atua. O i le langi. Ma ia e alofa i tangata. Amen. Vi ia le atua. Tatou whaalongo i le tala o tatou iloa fo i le afoi. Le pata oto fo i ngale le tala i le teimina tu ese ina ia le mamoe ma le oti. O mai na sau Yesu wa tu ese ina le oti ma le mamoe. Amen. O le tu ese inga o tatou, whaingo fie, it's all base.
Ele i whaia I lunga o sau I loa le tuspa ia. Ele I whaia I lunga o le tele o rau I loa o le tuspa ia. Ma rau tō anga I le lotu. Ma whai mea wha le lotu. No. Pese ka le mea. Le vai enga le nga vai ai. Na vai ai I le leo mamoe. I Yesu ia. Le mamoe ma le oki. Le mamoe le tū tamatau ma oki le tū anga vale. E pese ka. Ele I fuafua inga le vai enga o mea ngai lua. I sau loa kuspa ia ma sau ko anga I le loku ma hoi ngale ma lou I loa o le akua ma. No. O le vai enga lea. Nga peisi lunga le kana Yesu le nga whai I mamui. Mai sa o fia ingu sa o tau wha inu ia tia. Sa o fia ai sa o tau whawhanga ia tia. Sa o I whale mai sa o tau wasiasi ia tia. Amen. Sa o whale pui sa tau wasiasi ia tia. Le vai le simple. Amen. Pe mai. O tau le nai tau te o I le Mālō. Te maua le manuia tau te o I le Mālō le langi. E tere alu se Mālō I le langi ma le ola I whawawau o no rau. Ko anga I le loku. Rau ko anga e whai kaukus pa ia. O rau ko anga, no. O le alofa. O rau alofa. E te talia I tangata mo rau alofa. E paise me le lei mo tangata. Ona o rau alofa I le atua. E te sawa I le ola e whaapapau. Le ngata I lea o rau talia o Yesu I totonu o rau roto. O rau fina ngalo. Pe ono whai atu. O tangata fo I le tala ngoa I le atua. Yesu ke wiso. E li wata otole. O tangata lo lotu. O tangata e taritonu. O tangata I loa le atua. Amen. E o ai oki. E o ai oki. Pai mai a, le atua ai. O anga whea e fia ai e makele I whawhanga I ake oe. Pai mai. They know who God is. These are the church people. Tangata kewis yango. O lai o I le lotu. A lai. Anda le me le kakaunga e nai. Vi ia le tua. E o fo I mamoe. Sa confuse fo I la confuse fo I mamoe. Pai mai. Nga fesili le tua. Nga fesili ia Yesu. Ona fea e ana matou mai e asi oi. Ana fea e ana matou whaainu ia te oi. They don't even know what they're doing. Onga o le latou. O le latou ola au auna I le atua ma fo ingale ma watu lo latou wha maoni ia Yesu. Instead of the religion. Peilau kangaka ia oki. Religion people. They go to church. They go every Sunday, but yet they still ended up on the left side. Amen. Le manga ia le fata Autu. Olea. Tu e ai, tu siaki. Ko siaki lo tangata. Tu e siaki lo kangaka. Talangoa I le atua. Amen. Talangoa I le atua. Tu siaki po le leilo maftanga me Yesu. Amen. E fia wa ai Yesu ke wiso I lo roto pe le me
o le ao fo ina atu lo loto ma le wha maoni i a te ia. Amen. Pe ono whai atu. Our church is not going to save us. Amen. Your religion is not going to save you. Amen. O lo wola wha maoni i le vāo oe ma Yesu ke viso. Ma lo lofa i le atua, ma e lofa i tangata, ma e whaia le ami o tonu, ma le wha maoni i le atua. I te sawa i le ola i wha mau. We all make it to the kingdom of God if we humble our heart, give our life to Jesus, serve Jesus, serve God with all your heart, and love people. And that's how we make it to heaven. Pe mai o le whai tu toa me o le ala i le lange wā piapi. A o le ala i le mālaia e wā teli. Amen. There's a lot of people e uia le wala teli. There's gonna be few people e uia wā piapi. Amen. So, I avea o e matangata o le a e alu le wā le awala wā piapi. A wala whainga tā. E te tau o na tatou uia i a wala whainga tā o le oranga. Ona e tofo i nai o tātou tangata. Ma toi wha malo sia i o tātou tangata. I leo tātou wola au auna i le atua. Amen. Iau le tātou wha malo sina i le ne fiafi. Vi ia le atua. Te tonu o manuia o tau le upo le atua ne fiafi. Toi siati lo tangata. Toi siati lo wola au auna i le atua. Amen. I aua ne i o tātou o atu. Malo tātou loto mauti no o tātou o le asau i le lang. E tātou atu e whapea ma Yesu ki bisu. O e se ia ma au te le iloa ina o tau. Amen. Le nei la fiafi. Check yourself. Check your spiritual life. Koe siaki lo wola au auna i le tua. Toi siati lo tangata. Siaki lo ainga. Siaki lo whanau. Amen. Vi ia le tua. Whamanuia tele le tua i le ne fiafi. Ia te o tō i le ne fiafi le upu. Amen. Talo i le tua ina ia. Papena ona. So soani ne anganga o le atua ina ia pa mamla ma atili lo na upu. Ia te o i le ne fiafi. A whaifo i se temi o le nei po le alama se temi te maua mai le nei po karama mai mata mai. Whamanuia le atua ia te oi. Amen. O loo maua pele a wanoa i le awala wāpia pi mo oema. Manu e le i fio mai le atua. Siu ke biso. O loo maua pele o tātua wanoa. Koe siaki o kako wola whale anganga. Koe siaki o kako wola au auna i le atua. Koe siaki o tātou wolanga ma o tātou wa mio. Amen. Amen. O loo maua pele o tātou wanoa. Talo i le atua whaatu ese i le atua. Amen. O le atua alofa. O le atua tu ua wanoa. Amen. Vi ia le atua. Ai ei fwisi se mea whainga tau le nei o langa o e uia i le nei taimi. Ni whaapi tau ni poponga. Te talo i le atua. Ave i le atua. Amen. Ave i le atua o mawhatianga.
aua nei aua nei whapena ona a vea ia i whapitauli ma whaingata e te iloa i le tua. Ma e te sau e te ave lo se lau pasenga i le tua a uma fo ina e koe alu la ia. No. Amen. Awane ngalo ia te oe. E fia lolo le mua i lo longa lua. Amen. A e salamo i le tua salamo ma te whamaoni. Tu mau i le tua. Amen. Ia e le tonu pe i tātou i lumo le tua. Ai awani a mea ma mea te whapaiwai ei. Awani a mea ma mea whaato i lalo i lo tangata. No. Tu lai, tu e taftafi, te talo i le tua, whaato esa i le tua, tu e au mai le malosi ia, tu e hola au, tu e tautua e ma e hola au auna i le tua. Amen. Ele ne fiafi. Pa manui tele le tua i lunga o tātou pokalapa ne esa. Whaptai ne fiafi, i la o tau mai moa mai lunga o tātou pokalama. Tai fo i le whaatanga ina o nei pokalama i tono lo maota. Le ngata i leo tono o lo whalwhenga ruenga po whea lava ni mea e maua me nei pokalama. Te di tonu e leo le tangata, e leo le pokalama a o lo nau ina ia e langona le pai mai o le anganga o le atua ia te o i lo hala i le upu. Amen. So, o le a le to inga o langa o nai te olai. Ia. Talo i le atua ia whapena ona pai e le atua se wawenga mana i lo wolanga. A pai u whaapinga tā ona sui o lo wolanga ona lo loto malwhainga tā o le wolanga wai e. Wana o le atua na te mawhaia ona sui o lo wolanga. E le aise mea e whainga tā i le atua. Po le awhi mai o lo addicted i mea whaasai, whala au whaasai inga. Po le a le craving o ngai a te oe i lo ngā lana i mea o whala au whaasai inga. Au e tau mawhai e te alu ese mai e i au a whaapinga tā. Wana o le atua na te mawhaia o na suia oe. Wana o le atua na te mawhaia o na ba e sea mai oe whaapita urina mawhainga tānga. There is nothing hard for God. Believe me. Trust me. Amen. Gave your life. Just open up. Open your heart to Jesus. Let Jesus come in to you. Talk to God. Talk to God. In your own time. Ave i le tua o langona. Ave i le tua o whaapitauli. Amen. A e fia nofo manuia ma e fia whai manuia. Wha maoni i le tua. Amen. Wha moe i le tua. Wha lango i le tua. Wana o le tua na te mawhaia, o na whaia, mea silisili, mo mea mawa e i logo langa. O lea fia fine. Wha manuia tele le tua ni e fiafi. O le tātou pokalama ni nā mo oe ma o le ne fiafi. Ia, tātou ali pokalama. Mole tua le nganga whaptai a te o tau. I le tātou whaatasi mai runga o tātou pokalama, wha mole. Ia tātou pokalama ni e fiafi. Ia le upo le tua. I lunga o lo Facebook ma lo YouTube. Awani ingalo tātou YouTube channel o le Jesus is the Answer podcast. Wha mole. Share. Subscribe li kako YouTube channel. Wha mole. O lau saswani ho i lea lunga o tātou pokalama. E whapena ona e subscribe pe le tātou YouTube channel. Le ngatai ho i lea ia. Ina ia tele ni tangata e mawhai o na maule mongo e o mai e tātou te mafuta ma tātou whaalongolongo i le upo le tua. O lea ia manuia tele le nei po. Le nei po ia le ngatai le ia o le toe aso le neiva i aso le sfawe. Ia i fi au mga luenga. O lia la se o tai au. Manuia fi au mga luenga. Ia ai le ngatai lea. O lo tangata i le nei fiasi. O tai le tua o maule wanoa. Tātou te mafuta ai. Ma tātou whaalongolongo le upo le tua. So all the glory and the honor goes to God. Vi ia le tua. Whaatai le tua i lona upu. Whaatai le tua i lona whaamarosi. Whaatai ho i le tua
ilona alofa ia te oe mau. Ua mafu ai o na tātou whaatasi le nea fiafi. Ilonga o porkalama. Lai le upo le tua olea. Manu ia tele lawa nei po. Vea nei taimi ia e whaatu ai. Ia i le paso le tātou porkalama. Le to fine ia fina. Le nea fiafi. Fina. God bless you. E whamanuia le tua ia te oe le to fine. Ia po le paso le tātou porkalama. Talo i le tua ia. Wai pēr le malosi ia te oe le to fine. Wa taifo ilo unufo te talo i le tātou porkalama. Whamanu i tele lawa le tua ia te oe. I le ne fiafi manuia le pō. Awane i ngalo tātou porkalama i le sto na inei. Ia ma le sunga ia tala lei. Sunga ia tala lei ma i Amerika Samoa. Ia i le sto na i pei o na masani ai. Olea ia manuia tele ia fofuanga o le neiva yaso tātou toi whiloai. Le sto na i pēr o toi le ola ma le malosi. So God bless you. I love you. And I'm gonna miss you guys. Amen. So le ia pa manu ia tele lava le tua nene fiafi i le suafa manu Mālō Yesu Keriso. Amen. Amen. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no